snima dalje. Ej, čovjek. Ej, damperčini, Vidiš koliko je majko širok Rusija? moja, koliko. Ovdje široka traka. Ej, kad snima nazad. Ej, koliki. Gdje ćemo? Hoće nazad. Ćemo ga obići? Stavimo šta ćemo. Pa ti snimaš. Nazad ide, evo manje. Joj, koliko je, jebote, držav. Kaži da moramo proći. Jebote, držav, koliko. Kaži da moramo proći. Joj, majko moja, koliko je čudo. Ne smemo ići iza njega, tako je pravilo. Snimaš, jel? Da. Ej, čuda. A ne smiješ iza njega, jel? Ne smiješ. Vidite kućice. Ej, a znaš šta je mislio čovjek? Da smo se izgubili, bola. Misliš? A ja? Dođemo, reci tebe da snimim. A čekaj, da, njemu čuda. Njemu je svejedno toliko bude. A mi prvi put vidimo uživo, nema. Sad sam vidio čekaj, da se penio. Čekaj, god na auto. Jo, ja nam si. U majkom prdik da nama duže. Joj, koliko je ovo. Vozi čovjek, pregazit će nas. Snimam čisto bježljiva. Ej, lade, kalifa šta je kraj. Ja sam. Daj, žao mi štiti da je to je kola. Tebi će četi put. Tebi čekamo da opera. Idemo sad, idemo sad. Lijevo. Eto, bye. Ej, ovdje, stani pa mu svijedim, stani. Koliki su agregati. Eno malo, evo, vidiš. Jesi vidio? Aj, sira na čovjek.